Najgora situacija je trenutno dole u sportskoj sali i gore kod nas na spratu u jednoj kancelariji gdje izlazi voda, stalno izbija na zid i tako. Jer odozgo prokišnjava, ravna je terasa i onda prokišnjava u salu i čim krenu malo kiše, sneg, nama dole sala prokisne. Kada je posljednji put rađena, da kažem, rekonstrukcija ovog objekta, odnosno obnova? Pa da vam kažem, nije rađena obnova u celosti. 2006. kada smo ogradu dobili od udruženja Čačana iz Njujorka, onda smo, eto, malo fasada je sređena, a inače krov i to nije rađeno. Ovu salu koriste i drugi sportisti, pogotovo naše invalidske organizacije, paraplegičari su svakodnevno tu na treninzima, na takmičenjima i koriste, što kaže, drugi sportisti iz našeg grada, deca i to. Trebalo bi da se prepokrije. To je osnovno da se uradi krov, oluci i možda i stolarija, zato što su prozori već su stari, otvaraju se, drveni su, skupili su se i gubimo veliku količinu toplotne energije. Kakva je situacija sa grejanjem? Pa za nas je to velika stavka, mi smo isključili deo objekta, tako da i dalje je to velika stavka za nas, to je oko 19-20 hiljada, to cele godine se plaća. Grejanje nama nije baš kako treba, više je hladno nego što treba da bude, tako da i tu imamo veliki problem. Ove godine smo uspjeli da realizujemo da plaćamo svih 12 meseci grejanja, ali dug nam se vuče iz prethodnog perioda koji smo za 2 godine, što kaže, napravili i to stoji.